Zdravo svima i dobrodošli nazad. Zdravo svima i dobrodošli nazad. Danas imam jednog vrlo specijalnog gosta i želim da pozdravite Pepija. Jao, nećeš valjda ponovo da smaraš o veganstvu? Pa, o čemu bismo drugo pričali? Uglavnom, u današnjem videu bi se pozabavio temom veganstva, šta je još novo. Pretpostavljam da većina vas koji gleda ovaj snimak zapravo zna na čemu se zasniva koncept veganstva. Međutim, htio sam da napravim snimak za one koji se možda susreću po prvi put sa ovim terminom, pa bi htjeli malo više da čuju o tome i da saznaju nešto novo. Ovaj snimak je upravo namenjen njima. Dakle, šta je veganstvo? Mnogi misle da je suština veganstva biljna ishrana. Sad, dok to suštinski nije netačno, zato što se veganstvo zaista ispoljava u praksi najviše kroz ishranu, ipak potrebno je da čujete i drugi deo priče. Pretpostavljam da se dosta čuje koje kakve priče o veganstvu, znam da ja jesam. Samo, o čemu se tu zapravo radi? Potrebno je da znate da veganstvo nije trend, niti je prolaznog karaktera u smislu da je sada popularno, da je to sada nešto što svi rade, a da će posle nekog vremena da jednostavno se spusti na neki niži nivo. Niti je u pitanju nešto što nam dozvoljava da se izdignemo iznad drugih, da sebe postavimo na neku višu poziciju i da kažemo da smo moralno nadmoćni. Ne. Šta više, nije uopšte reč o nama. Ne radi se o ljudima, baš naprotiv, fokus su isključivo životinje. Upravo o tome bih želeo da razgovaram sa vama danas. Dakle, veganstvo je način razmišljanja i način življenja koji teži ka tome da u što većoj meri smanji patnju životinja. To u osnovi znači da neko ko je vegan neće jesti proizvode životinjskog porekla. U to spadaju jaja, mleko, meso, med, od tih jestivih namirnica, ali pored toga ne nosi životinjsku kožu, ne nosi krzno, ne nosi svilu, vunu, ne posećuje cirkuse ili zoološke vrtove, ne kupuje proizvode od kompanija koje testiraju na životinjama i bilo kakav drugi vid zloupotrebe koji bi vama mogao da padne na pamet. Drugim rečima, može se slobodno reći da je veganstvo savesna odluka o prestanku zloupotrebe životinja u bilo kom obliku. Pored toga, veganstvo se također zalaže za prestanak masovnog krčenja šuma i uništavanja prirodnih staništa koji su dom mnoštvu različitih vrsta, koje će potencijalno doći do izumiranja u trenutku kada te šume budu uništene. Znači, vrlo je jednostavan koncept. Govorimo o nečemu što bi pomoglo životinjama da žive jedan srećniji život, slobodan život i život van zatvora koji smo i mi ljudi postavili. Drugim rečima, što je životinja ranjivija i što je manje sposobna da se brani, utoliko je naša odgovornost da se prema toj životinji ophodimo sa osjećajno veće. Veganstvo u sebi sadrži potencijal da u potpunosti iskoreni glad, da zaustavi zagađenje reka, okeana i vazduha i spreči izumiranje okeanskih zona. Pitanje je vrsta revolta koje počinje sa našeg tanjira, a završava se na tanjiru svakog deteta koji u ovom trenutku gladuje. Ako ste ikada bili zabrinuti povodom problema koje sam prethodno naveo, iskreno vam savjetujem da pogledate neke od dokumentaraca koje ću vam ostaviti dole, odnosno ostavit ću vam ovde i ovde. Uglavnom, bit će tu još dosta materijala za razgovor, voleo bih da se trenutno zadržim na ovome i da čujem neko vaše mišljenje.
Ukoliko se prvi put susrećete sa ovom temom, interesuje me recimo šta biste voljeli da pitate kao neko ko još uvijek nije recimo dovoljno upućen u čitavu problematiku, na koji način mogu da vam pomognem, koje su to pitanja koje imate, tako da šta god želite da pitate, stojim vam na raspolaganju. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da se pretplatite na moj kanal, da lajkujete ovaj video, da ostavite po mogućstvu koji komentar i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Zdravo!